Hello, buenos días, ¿cómo ustedes todo? Mi nombre es Janet Medina Phoenix. And this morning, quiero share con ustedes pakimodo tiene real relación con Dios. ¿Dónde mantiene tu vida ahora? Siguro tiene tu problema na sin, problema na relasyon, problema na trabajo, mas yung cosa mo dito yung problema. I pray na pwede tu pone tiempo que we and man watch ko na este video. Kasi este video man realize tu na el Diyos ta ama gayud contigo. Man share contigo pakimodo tu tene bueno relasyon con Diyos. Kasi mas yung cosa kita taas na mundo, kung no ay el Diyos na datong vida, masking pakimodo kita man patikalas. No hay kita de donde anda, ¿no? No hay cosa bueno que sucede until God helps us. Only when God helps you, only when el Señor ayuda con ustedes. So, resipya kita. Leo Ingles, kaman dagdag tamen nyo na Chabacano. Man try get you, man translate, okay? Now, siguro talaga to pensar sa dia na to pensar tu bin makulpa ka tu or dyan na tu hindi bueno pas. Well, man remember tu masing kosa man dito pas, masing kien man tu kosa tu ase ya habla ya masing kosa pag tu ya ase pensa ya ase al Señor taama contigo. The Bible says in John 3:16, for God so loved the world, al Señor tama ko no con el mundo ya creale, that He gave His only begotten Son, darle de su único Hijo, that whosoever believeth in Him, kung sino man, quien man kautakrit panele, si Jesus, shall not perish, hindi supri, but have everlasting life. Kaya na vida eterna, hindi muerte eterna. Sa dos mas vida, kung muri kita sali kita na mundo, muerte eterna, sufrimiento na sulfur, alya na hell, or vida eterna junto con Diyos. Now, bakit mo naman kita anda na Shiloh kasi hindi mo kita perfecto? Diba? Habla na Biblia yan na Romans 3:23. Na Ingles, tabla, for all have sinned and come short of the glory of God. Todo kita, tiene pecado. And todo kita, hindi pwede anda na presensya de Diyos. We fall short of the glory of God, the presensya del Señor. Hindi kita pwede anda. Now, this means that we have all missed the mark. You know? Hindi kita yan pwede pasa con el mark, which is perfection. Marka, which is perfection. Siguro, tan consider to do sarili pretty good, mabait, gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng ase bueno, siguro, tadali siya ng mga poor, taida ng mga gente, tadali siya ng iglesia. Or maybe, mas bueno pa kung otro gente. Huh? But each of us, todo kita, kada uno di aton, yase kita malo in the past. But, God is holy. Holy si God. We fall short of the glory of God. Holy si God. Hindi le pwede man allow, hindi le pwede aksepta el pecado na cielo, mga pekador na cielo. Therefore, our own sin separates us from God. Adyato makasalanan, tas separta, mga kulpa diyaton, tas separta ka naton diyaton relasyon ko sa Señor. Diba sometimes kung kasala kita, do, tiyan kita miedo, resa, tiyan kita miedo ando con Lord, kasi tanfil kita man punish ka naton. Kasi amo si konsekwensya kung tan kansala kita. Mas lalo kita parang takeda lejos ko sa inyo kasi kita miedo. Kasi alam natin na malo ko sa kita yasi. Now, understand this, that there is a penalty for our sin. Tama yun, yung feeling natin na takot tayo or kasi kita miedo. Tama yun, kasi chinikat penalty el datong kasalanan. Romans 6:23 taabla alya, for the wages of sin is death. In Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
El pago del mga pekado ay muerte. Now, because we have done wrong in our lives, we deserve to be punished. Dahil sa mga kasalanan na yun, dahil mga kulpa diyaton, deserve kita man-punish kita. According to Revelation, sabi dito 21:8, death ang punishment, and 21:8 sabi dito, death here refers to spending eternity in hell. So yung kamatayan na yun, or muerte na hell kill, na sulfur and fire. Tan imagine ba ito? Benduele kat kill, dyan pa mga worms daw niya. And tan itong korpo sale forever and ever supri. Sama mga kat pago dal kasalanan. Yan lay batu, yan abla batu embusteria, embusterias, yapan sa batu malo, yabla batu malo, as tumalo. So, yun ang kasalanan kel. Kulpa kel, or sin kel. But, the good news is, masing ko sa man tuyo asa in the past, masing ko sa man kel, yung mata man tu gente, yabla tu malo, yapan sa tu malo, rayuru batu, ya destructo tu relasyon, masing ko sa man kanyang kabit, yan, masing ko sa malo yase, masing ko sa man kel. Jesus, si Jesus, siya pagaya ko nakadituyo kasalanan. Saan sinasabi dyan? Sa John 3:16, di ba? Yan, yablay ko na status inantes. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ya dahil ko na Jesus. Si Jesus ang mo alpago dito yung kasalanan. Hindi ya ito anda na cross. Si Jesus yung anda na cross. That whosoever believeth in Him, kung takriman to kung Yesu Kristo, shall not perish. Hindi to anda na hell, but have everlasting life. That is, tuntang believe to kung Jesus. Takreba to kung Jesus, na Jesus yan yamori, na cross, para dito yung kasalanan, dito mga kulpa, mga pekado. Kung takrekto, that is very good. And have you believed that Jesus is the only way to heaven? Takreba to, na Yesu Kristo lang ngayon, el vida eterna, and is the only way, ele lang el camino para anda cielo. Romans 6:23 says, the gift of God is eternal life. No? Through Jesus Christ our Lord. El gift, el regalo de Dios. No hay todo gente, sabi ko na este. El regalo de Dios is eternal life, vida eterna, through Jesus Christ our Lord. Through Jesus lang, no hay otro. O dyan to Biblia, let to Romans 6:23, pinaka last verse na. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kasi man, kung gift kasi man kita ko nakal as a gift. Pareha to, dali kung ti ko gift aura. Kasi man to as ko gift. Di ba receive ito ko nakal gift? Kasi kung hindi to as ko abri ko nakal gift, sabi ba to ko sa adrento? Di ba? Abri to dahil, kung ito yung regalo, para kaya tumira ko sa kel, bagong phone ba kel, or bagong key ba kel pa na na kasa, bagong car, o bagong gamit man yan, or dito yung favorite na paborito na mga toys, or gamit man yan, technology, mahin ko sa kel, no? Sa abri to kung dito yung gift. Amo tambien, necesita kita, receive ko na kal gift. Necesita kita, receive ko na gift na si Jesus Christ na bida ti aton. The only way to receive eternal life, the only way, al uno lang way, or camino que recibir que tiene kita eternal, vida eterna, is by believing, cree, con Jesucristo alone. Ele lang gayon. No hay todo cosa, revolto, no hay, con Jesucristo lang gayon. And what He did, ang cosa li hace para contigo yung morir na cross, para na atong kasalanan,
Ya pagalit todo dito mga kasalanan para tiyanet kita vida eterna con Diyos, junto con Diyos Ama. He did on the cross and receiving Him, ito another thing is, receiving Him, recibir con Ele as your personal Savior. Trust in Christ and accept His gift of salvation. So, amo lang kayo, the only way. Huh? And in Romans 10:13, sabi dito, God gives us the precious promise. Ito, promesa de Jesus. Kung di God, kung kre kita, ta-accepta kita kung Yesu Cristo. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung lamatu na nombre de Yesu Cristo, recibito con Ele, et emancible contigo, et tu ten eternal life. His arms are opened wide with love. No, ngayon, si Lord, espera lang contigo. Ahora, in fact, every day, tanakle jatan door, no? That na yung heart. Kerele entra, kerele, kaya dito yung Diyos na vida, kerele tenin relasyon contigo. Now, before kami, di may hermana, di mamamang, na kami relasyon con Yesu Cristo, pimi Janet ang pelyahan, tanto umahan, tampo ma, ben mucho gat mga kasalanan, tas kami todo antes na hablang malo, kusa-kusa lang. Pero cuando ya cambia kami yung vida, cuando ya cree kami con Yesu Cristo, na Él el Diyos, anak, Él lang el camino para con Diyos, ya tiene kami paz, ya tiene kami joy, ya tiene kami vida eterna. By faith in Jesus Christ alone. By faith. Fail lang kayo. Amoy ada kasi ka namon, strong. Cree kami na el Diyos, el pakimodo, tiene relasyon con Diyos, is through Jesus Christ. Through Jesus alone. No hay más otro. No hay rebulto, no hay otro. Hindi riqueza, no hay man kami riqueza de antes. Kundi relasyon lang con Diyos. So, kundi amuri si Papang, yamiro di mi hermano, mas que triste, el llamon vida. Pero, sabi kami, tiene kami paz, tiene kami joy, knowing na si Papang, pati di mi hermano, talya na cielo. Kasi recibimos también sila con Jesucristo en la vida. Now, el Señor, ahora, te invita contigo na recibir con Jesucristo en el tu corazón. Kung ay pamantuman decidi, ay pwede ito este hora amo el tiempo que tu man realiza. Necesita con Dios, necesita tu con Dios. Na presensya de Dios, tiene paz, tiene joy. Kung anak to the Lord, na dito, no, the Bible says na nobody can snatch you from the hand of God kung talya to ng palm di God. Kasi si God, the Bible says, He secures, hali ko dito yung mga anak. Protection is from God alone. Protektale contigo, provide dito yung mga needs bilang anak. Now imagine to, kung dito yung neighbor, or dito yung mga vecinos, ando contigo na medya de noche, pidi ayuda. Abri ba ito dito yung puerta? Hindi, di ba? Kaya ito dormi. Dormi na ito. Kaya ben kansaw ito kontra dia. Now, pero, kung ito ay anak di Diyos, kaya halimbawa, tayo ito na, dito yung kasa, adrento dito yung kasa. Kung dito yung anak, or dito yung, kung kaya man dito yung family member, tapi di contigo ayuda to, di ba? Kasi taliman to adrento, taama man to kanya dito yung pamilya. Amo naman si God, kanato, no? Kung lama kita ko nila, kasi anak kita di suyo, ayudale ka naman. Just like how God helped me, my sister. Nasa Davao yale, bueno di si vida, chinala dos anak. Iyo taman hunto yung aki di mi marido na Amerika. Late yung kasa, na 40 ya, pero all Diyos bueno. Mas ganyan, malparidos, alegre lang siyempre, kasi importante, tiene relasyon con Diyos. Amo gadi mi joy, you know? Children are gifts from God, pero al Señor, tiene otro gifts kita dali ka naton, bawat isa sa atin. Now, going back to the question kanina, ¿quiere ba tu tiene relasyon con Señor? ¿Quiere ba tu tiene paz? ¿Quiere ba tu tiene
vida eterna, siya na lang unong solusyon con este. And that is to accept Jesus Christ in your heart. Recibir con Jesucristo de tu corazón, pedir tu perdona de tu mga kasalanan, kapag hindi ito ko nakalase. Kung that is the decision of your heart, kaya ito man decidi ahora, recibir na vida eterna, mag-pray to junto conmigo, okay? Let's pray kita. Señor Jesucristo, sabi yo bien a iyo, pecador, tan deserve yung morir na impyerno. Gracias, Señor, que tú ya morí para pagar de mi culpa. Gracias, Señor, na tama to conmigo. Está pensando conmigo, ¿quieres tú receive your eternal life? Necesito yo contigo na de mi vida. Te recibí contigo na mi Diyos, na mi vida. Perdona conmigo de mi mga culpa. E hace conmigo, Señor, de tu anak. Dale tú conmigo paz, dale tú conmigo alegría. Bendice tú conmigo, bendice tú también y mi familia. Gracias, Señor, kaya tú, Jesucristo, tú Dios, al de mío, y tú, Jesucristo, al de mío Dios ahora. En el nombre de Jesús, daré sa iyo. Amen. Amen. So if you made ito ka nakaldesisyon, receive ko na Jesucristo, congratulations. Ito ay real anak ng Diyos. And the Bible says in John 1:12, John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. If you believe Jesus, and if you have received him, anak tu the Lord, he gave you the power to become his child. God bless you. Take care.